mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, iraza guterwa n'uko ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki rwose nyamuneka zigera kuri 24 z'ukwa kane 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripukwa. Ibintu biba byamaze guca ibintu rwose nyamuneka mu gihugu rwose cy'u Burundi, murabizi rwose niho twibanda tukababwira uko situation ihagaze. Nk'umunyemerere rero yuko tugiye kuba tubyinjiramo rwose ku munsi w'ejo kubera ibibazo twiriwe twirukamo kugira ngo rwose ibintu bikomeze kugenda neza. Ntabwo rwose twigeze tuboneka nk'uko byari bisanzwe, ariko kuri uno munsi noneho turahari ndetse kandi turanahari paka igihe cyose. Birumvikana rero by'umwihariko mbere yo kugira ngo twinjire mu makuru, mwa bantu b'Imana mwe, yamaze no kuba akomera cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu byamaze no kuba bikomera ku butegetsi bw'uwitwa General Neva. Munyemerere rwose mbanze by'umwihariko nsuhuza abantu badukurikira ariko mbere mu gihugu cy'u Burundi. Badukurikira bari muri Korine Munanira, badukurikira bari muri Korine Mujejuru, badukurikira bari muri Korine Mulangala, badukurikira bari muri Korine ya Kinazi, badukurikira bari muri Korine ya Tungo, ariko kandi rwose bakadukurikira bari muri Korine ya Kinigi, badukurikira bari muri Korine rwose zigiye zitandukanye: Cibitoke, Gitega, Kirundo, Ruyigi, za Gasorwa, Bujumbura. Baradukurikira 5 kuri 5. Baradukurikira cyane mu gihugu cy'u Rwanda, tubahaye ikaze by'umwihariko. Baradukurikira cyane mu gihugu cya Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa. Badukurikira rwose bari Zimbabwe na Zambia, by'umwihariko 5 kuri 5. Baradukurikira cyane by'umwihariko babibereye rwose ku mugabane w'Uburayi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni abantu b'agaciro, tubahaye ikaze. Baradukurikirana baba bari mu bice bigiye bitandukanye, tubahaye ikaze. Nk'ubu rero munyemere mbabwire ko tugiye kugaruka kuri operasiyo idasanzwe, ikaba ari operasiyo by'umwihariko yariguyemo uwitwa Reverien Ndikuriyo. Uyu akaba ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, ariko Imana ikaza gukinga akaboko by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni operasiyo rero yakozwe nk'uko amakuru atugeraho Red Tabara. Ese iyi operasiyo yakorewe he, bimeze bite? Ngira ngo turaje tuyinjiremo tubabwire uko situation ihagaze. Turaza kugaruka ku witwa Ndakugarika. Ngira ngo we na perezida witwa Neva w'igihugu cy'u Burundi bamaze iminsi umuriro ivumi rikomeje gutumuka muri CNDD-FDD. Kugeza na n'ubu rero rwose nyamuneka amakuru namaze kwakira nuko rwose ivumbi rikomeje kugenda ritumuka mu buryo navuga ko budasanzwe. Turaza kuba dukomoza cyane kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka za Cibitoke, amasasu nyamuneka akomeje guca ibintu ari menshi. Ni amasasu rwose anumvikanye ku isaha y'isaa saba, by'umwihariko byari ku itariki ya 24. Turaje tumenye byinshi nyuma. Turaza kuba dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tuba updating 5 kuri kagenzi kako. Muraza kunyemera rwose nyamuneka dusimbukire n'ahitwa za mu Cibitoke. Ni Cibitoke kugeza amagingo, n'ahitwa Kibira kugeza amagingo, gikomeje koherezwa urubyiruko rw'abanyamurenge rujyanwa mu gisirikare ku gahato. Turaza kuba byose turebera byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka mu mujyi wa Bujumbura, ishyamba sigiye runamba kugeza na n'ubu. Amakuru turimo turakira nuko rwose ngo bigendanye no kuba igihugu cy'u Burundi isa n'isaha gishobora guhura n'intambara ikaze, byaba ibimenyetso bikomeje kugenda bigaragara ku kibuga cy'indege, haba gufatwa abantu batazwi gukomeje kugenda kugaragara ku kibuga cy'indege. Nuko rwose isaha ku isaha rwose ngo hano mu gihugu cy'u Burundi intambara ishobora kurota. Ibi rero bikaba bikomeje gutuma rwose bamwe mu batunze agatubutse rwose hari imitungo bashyira hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo birinde kuba igihugu cy'u Burundi gishobora kubamo intambara, ahasigaye bakabura ayo berekera ndetse n'iyo bagana. Tubibutsa yuko igihugu cy'u Burundi cyitegura amatora mu mwaka w'2027 ay'umukuru w'igihugu, ndetse amatora y'abadepite bakaba yitegura mu mwaka w'2025. ubwo rero rwose abavuga ko saga bishobora kuba zaba, baravuga yuko bishoboka kuba zaba rwose isaha n'isaha, mu gihe umwe muri bo atari yajya ku butegetsi.
mbere na mbere rero ngira ngo sindi bujya mu bintu byinshi, ndaza guhita nkubita mbangura, reka duhite kuri nkuru idasanzwe, ikaba ari inkuru iremereye rwose, navuga ikaze cyane, kuko rwose ni inkuru y'uwitwa Bunyoni. Uyu nguyu akaba ari Bunyoni bivugwa ko rwose agicungishijwe ijisho, aho ari muri gereza. Tumaze iminsi tubabwira iby'uwitwa Bunyoni, tubabwira ati nyamara Bunyoni ashobora kuba yaratorotse gereza. Amakuru rero twari twamaze kuba tumenya atariho ivumbi, uyu Bunyoni ntabwo yatorotse gereza, ahubwo uyu Bunyoni yari yaratorokeshejwe by'umwihariko na bamwe mu mbonakure cyangwa se bamwe mu ngabo z'u Burundi. Uyu mugabo bitewe n'amakuru y'igihugu n'amabanga z'igihugu, akaba yari yaragiye kubazwa cyangwa se gutotezwa by'umwihariko n'igihugu cy'u Burundi, abazwa byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko bigendanye no kuba ashobora gushyigikira uwitwa Gen. Neva kongera kwegukana amatora ateganyijwe, dore yuko uyu yari umwe mu banyapolitike bakomeye bari barimo barwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Uyu mugabo rero rwose amakuru twamaze kumenya ni uko amaze iminsi itari mikeya by'umwihariko atotezwa, akaba yatotezwaga mu buryo bwo kugira ngo rwose nyamuneka hano mu gihugu cy'u Burundi ibintu bigende neza, uwitwa Gen. Neva by'umwihariko agume ku buyobozi. Birumvikana yuko rero by'umwihariko ibintu ari hatari ku rwego rwo hejuru. Uyu rero akaba rwose ari umwe mu babazwaga ibibazo bigiye bitandukanye, uburyo hashobora kubaho amatora anyuze mu mucyo, ndetse aya matora akayagendera kure cyane, kuko uyu mugabo bafite ubwoba yuko ashobora gufatanya n'abandi banyapolitiki bagiye batandukanye barimo ba Gatoni Rwasa, ibintu bikagenda nabi mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero rwose ahangaha nyamuneka bamuhaga gasopo, kuko hari abandi banyapolitiki bamaze guhaguruka, ubona ko baramutse bubatse icyitwa sheni nini bakifatanya bagahangana n'uwitwa Gen. Neva, ibintu bishobora kuba byahindura isura. Ubwo rero rwose nyuma y'uko arimo arirukanka kuri aba bandi, abirukankaho rwose kugira ngo bataba bagira rwose bataba by'umwihariko bakora ibara, ubwo rwose ni nako birimo biragenda biba ngombwa yuko ibintu bihindura isura, kuko hano mu gihugu rwose cy'u Burundi arimo aranagenda areba n'abandi banyapolitiki bagiye batandukanye kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange. Birumvikana rero ko rero ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Si ingingo yonyine by'umwihariko twabwiye y'ingenzi, reka tugaruke gato cyane hano mu mujyi wa Bujumbura. Ni umujyi wa Bujumbura kugeza amagingo nawe uri mu kaga gakomeye cyane. Ni umujyi wa Bujumbura duhera tubabwira yuko isaha ku isaha ari umujyi ushobora guhura n'uva gusenya, nyuma y'uko rero uyu mujyi rwose ari umwe mu mijyi ishobora kuza rwose kwisanga mu kaga gakomeye. Amakuru namaze kumenya nuko rwose ngo hari abatunze agatubutse, ngo ibintu byabo byose rwose batarimo bikoreshereza muri uno mujyi, bakaba bakomeje gukora ibishoboka byose rero kugira ngo ibintu byabo babishyire inyuma y'umujyi gato, cyangwa se mu bihugu bigiye bitandukanye bakorera amabizinesi, kugira ngo isa n'isa n'ubundi mu gihe ibintu byaba bihinduye isura hano mu gihugu cy'u Burundi bamenye uko babitwara, kuko bafite ubwoba bwo kuba isa n'isa n'ubundi bashobora guhura n'ikibazo gikomeye cyo kuba bahura n'intambara hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo barabivuga rero bashingiye ku kuba hano ku kibuga cy'indege bamaze iminsi bahafatira abantu batazwi, ndetse amakuru nakiriye atariho ivumbi nuko ku munsi w'ejo rwose ngo bahafatiye umuntu witwaje gerenade zigera muri 3. Ibi rero rwose ngo bikaba birimo biratera ubwoba batunze agatubutse, ndetse n'abanyapolitiki bakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi, bavuga yuko ari umujyi wa Bujumbura cyangwa se Gitega, ubuyobozi bwa Gitega isaha n'isaha ushobora guhura n'akaga gakomeye. Ngira ngo maze iminsi mbabwira yuko ubuyobozi bwa Gitega buri mu kaga gakomeye, mbabwira yuko isa n'isa n'ibutaba amaso bushobora guhura n'ibibazo rwose budashobora kwikuramo. Ibyo byose rero nibyo birimo biragenda bigaragara by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi, bigaragara neza yuko bishobora kugenda nabi cyane, kuko nko ku munsi w'ejo rwose ku kibuga cy'indege bagize gutya rwose bahacakira umuntu
akaba ari umwe rwose ngo mu bashoboraga kuba bateza umutekano muke bikomeye cyane mu mujyi wa Bujumbura, ndetse abenshi bakaba bahasiga ubuzima. Gusa ibi biri kuba byarangiza bikaba mu bwiru abaturage ntibabimenye, kereka abagerageje kubica urwera cyangwa se bamwe mu bikomerezwa bafite abaha amakuru indani mu nzego za politiki ndetse no mu nzego za gisirikare, akaba aribo babimenya by'umwihariko, kuko ni nabo bakomeje kugenda bagira ubwoba bukomeye kuko bafite byinshi bahomba. Tuve hano rero tugaruke gato Cibitoke na Kibira kugeza amagingano n'ubu hacinjira abanyamurenge benshi bajyanwa mu gisirikare mu gahato, abenshi baba baturutse ahitwa za Gasorwa ndetse na za Ruyigi. Ibi rero rwose nyamuneka ni bimwe mu bintu byakomeje kugenda rwose biteza ikibazo gikomeye cyane, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikaba rwose ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bituma ibintu biba bibi cyane. Ubwo rero rwose nyamuneka amakuru amaze kwakira hano nuko situwasiyo nayo ari hatari, ndetse isaha ku isaha ibintu bikomeza kugoma guhindura isura igisirikare cy'u Burundi, tukabona rwose gikomeza kugenda by'umwihariko gicikamo ibice, kuko mu gihe iki gisirikare kiraza kugoma kwakira abantu nk'aba batishimiye kuba rwose iki gisirikare bakinjiramo kugira ngo ibintu bigende neza, ibintu ndizera ndahamya ntashidikanya yuko bishobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi kisanga habi. Igihugu cy'u Burundi rwose nyamuneka kikaba cyakisanga habi, kuko hamaze iminsi habamo gusubiranamo hano mu bigo bya gisirikare, tukumva abenshi barapfuye, hacaho iminsi tukumva nanone habayemo indi saga, tukumva uretse kuba habayeho gusubiranamo habayeho indi saga ndetse ziri gutuma abarundi rwose bahura n'akaga gakomeye. Ibyo byose ni ibintu turimo turagenda twumva, ariko nyamuneka ngira ngo munyemere mbabwire yuko rwose mu makuru namaze kwakira ari uko rwose ibintu bishobora kuza guhindura isura, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse isaha ku isaha ibintu bikaba byakara bigendanye n'izi saga zikomeje kugenda by'umwihariko zibera hano mu gihugu cy'u Burundi. Bigendanye n'izi saga rwose nyamuneka zikomeje kuba rwose ziba hano mu gihugu cy'u Burundi. Andi makuru atariho ivumbi akomeje kugenda atugeraho, akaba ari amakuru ndimo ndahabwa rwose na drone, by'umwihariko ziri muri uyu mujyi wa Gitega, nuko abanyapolitike bakomakomeye baryamye amajanja. Ngira ngo impamvu abanyapolitike bakomakomeye baryamye amajanja buri umwe wese ashobora kuyumva. Igihugu cy'u Burundi ngira ngo mu kanya gato nibwo nababwiraga ati kiri mu kaga gakomeye. Hano nkaba mbona umuvandimwe wagize gutya rwose akambwira ati Bwana Moses, hano i Burundi abanyapolitike benshi baryamye amajanja. Impamvu abanyapolitike baryamye amajanja nta yindi ni ukugira ngo babe maso hatagira umunyapolitike n'umwe ushobora kugwa mu bibazo. Ibibazo tuvuga rero ni ukuba yakicwa ndetse akaba yagirirwa nabi, akaba yahonyorwa, kuko ubutegetsi buriho by'umwihariko ni ubutegetsi burimo burakorwa ikintu cyose gishoboka kugira ngo abanyapolitike batavuga kumwe n'ubutegetsi babe babashyira ku itaka muri rusange. Birumvikana yuko rero nibi ari bimwe mu bikomeza kuza gutuma hano mu gihugu cy'u Burundi ibintu bitagoma kwifata neza, kuko ni bimwe mu birimo biragenda bikanga benshi, by'umwihariko bakanavuga yuko iki gihugu kibamo warigeze rwose ugerageza guhangana na politike iriho ari ikibazo. Ngira ngo tuve hano turimo turanagenda tugana ku musozo, tugaruke gato by'umwihariko hano za Murangara. Ni Murangara kugeza amagingano muri Komine ya Murangara, ni mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza amagingano nayo yongeye kudiporoyingwamo abasirikare. Amakuru mfite nuko rwose ku munsi w'ejo abagera kuri 600 baraye bahageze mu masaa 6 y'ijoro. Ngira ngo nayo ni amakuru ndimo ndakira aka kanya, abiyumvikana yuko rero situwasiyo ari hatari,
by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ibintu bikomeje kugenda bizamba, ariko kandi rwose nyamuneka bifata indi ntera isa n'isaha, tukaba twakomeza kubona icyitwa ivumbi rikomeza kugenda ritumuka muri rusange. Ngira ngo dukomeze kuvuga bwakira bugacya, kuko amakuru y'u Burundi ndabona ari menshi cyane, by'umwihariko reka tugende tubategurire inkuru idasanzwe nshaka yuko turi bubagezeho mu masaha y'igicamunsi ahasigaye. Mukurikirane ibi, yari Moses wanyu nk'ibisanzwe, amakuru yacu nakagaruka hano kuri Duniani Kote TV. Murakoze cyane.